transportna kolica za transport ramova sa medom. Tako da ubacim ramove unutra na licu mesta. Pošto još nisam počeo da vrcam, znači odmah se stavljaju ramove ovde. Kad ovo napunim, ovo se zatvara, ne ulaze pčele i onda vršim transport na vrcanje. Mislim, transport za vrcanje. za vrcanje. Koliko nastavaka ima ovde, ovo društvo? Ovo je društvo sa sedmoradnim sistemom. Ovdje je plodište, magacin hrane, ovo je jedan nastavak sa medom, drugi nastavak sa medom, treći nastavak sa medom, četvrti nastavak sa medom i peti nastavak sa medom. Ali ćeš moći ti to da spuštaš? Moći ću jer lako si podigao, ali tu ima puno meda sada. Koliko ima u jednom ovom medonosnom? Pa otprilike ovako sem oko u jedan polunastavak ovaj deo je negdje oko 15 kg, možda i više, ali u prosjeku 15. Tozo, koliko si najviše izvukao meda iz jednog ovakvog odeljenja? Ovako u dva vrcanja, mislim, u bagrenu pašu i u livatsku pašu, do 125 kg po jednom ovakvom društvu. Jel poznaješ još nekoga da radi ovako kao ti? Pa za sada ovakav sistem ne. Mislim sa manjim brojem rama, oni su sedmoradne. Sedmoradne, mislim, košnice. Koliko ti imaš ovdje u pčelinjaku ovakvih? Ovakvih, to su one desetoradne, ove dole, a ove su ovamo u ovom redu sedmoradne. Negdje oko 15-20. Evo i ovdje. Veliki imamo isto oko 20. Evo i ovdje još jedan veliki. Taj veliki isto je, to je desetoradni. Desetoradni. Ovaj dole, ovaj prsten žuti. To se zove magacin hrane, on je niži od polunastavka je na 105 ovom. Šta to znači? Znači pokretna medna kapa za zazemljavanje. Kad ga napune, onda prebacim ga gore. I samo sa jednim LR nastavkom i ovaj magacin hrane je sasvim dovoljno da prezimi. I to super zazemljavaju. A kako je sad ovdje raspored? Sad je ovaj raspored, magacin hrane, LR nastavak, polunastavak, LR nastavak, polunastavak, 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 polunastavak i polunastavak. Dva polunastavka koriste se ramovi od Adam blata. Možda se koristi prema potrebi, ali i ne mora. Tozo, ovo je fenomen.